Kani kedai kedudashan Meghalaya bani priang semua pi baro syakatup kubor mentah kejan min. Syuaban pa syaki kubor ki babania ini pechwa ya kimat bakongsan. Temu ka sorkar ban pinbha ya ki jaka berat jabo kat kum kecing start sayan ha ki jaka sor ban kentiu ya kerukam pinkhut ya ki jabo. Ben bana usembut Menteri Rangbak Gejala uzbak seniau balang dahar bagi sorkar kan sepen reaction yang kinong dia madan halai ikha. Kinjo ke Meghalaya ya umau jam da gejingkio ar kerdan ha gejingkhen katkum ke performance grading index PGI ong Menteri ketenat puli putih ubah lak kenan rembui. Kini benia Menteri ketenat karep karyang Jivraj Singh Chauhan yang gejing keta gejing kela kesuin beneng naka El Nino Bat lechngo Menteri Rangbak Duk Kavi Narendra Modi ya ka Brahmanan Temple kabala itu da ka UNESCO bat Presiden Prabowo. Mentang ini paishwa syaki kubor na kejala. Sorkar Meghalaya kalapen bena ya gejing temu ban wanra ya gejaka penlang jabo kat kum gejing start sayan ha gejaka sor ban kentiu ya gejing yale ban penkhut ya gejabo. Layatu usembut Menteri Rangbak Gejala ubah seniau balang dhar henne kesni. Ubah dahar ula pentip ru ba kat ba ke sorkar kadang penkre bat gejing terwa ya kejaka berat jabo hanong hali kani ke projek kadang sakut hayeng bishar na kadau gejing ujor jong kinong song shnong. Hagawai pat kaliang ladat ban sedang ya gejing pentre ya kejaka berat jabo kat kum gejing start sayan kabasan poin prakrur tingkah hanong po bat la itu ya ar lai teli kejaka hajowai na kabenta kani keju gejing temu. Una benrap ru baya palat ar lakton gejabo kabalang hamarten ladap ban recycle bat gejaka mentah kelajan kuy. Actually, we are ready to take a final call on that. And very unfortunate, it seems there's one of the village residents who moved to court. So that is slightly issue in line with the court. That's why we got stopped for landfill Mohali. So therefore, let us wait for that. And pertaining to the other part of the state, we are very aggressive to have a landfill actually in every headquarter of the states. And I'm happy to inform you for Nongpo landfill, we already sanctioned 5 crore 80 lakh or something, and the work is under progress now. And we are moving towards like Nongstoin, William Nagar, Tura, and Clarier also. I already installed my officer to work accordingly. It's better at the right time to have a landfill in every town and cities of the respective places. Usembut Menteri Rangbak Gejala ubak seniau balang dhar henne kesni ulaong baka sorkar jela kekit kia banyada yaki riumit Kristan bat ban kershan yaki pajba haba kishem jing e. Kani kejingkren kecong kalong hadian ba Menteri Rangbak Gejala ukonrat ke sangma ulayalam yakiken hun jigin nong yalam niam ban yakendu ya Menteri ketenat kampo yeng ka sorkar pedeng Amit Shah ha New Delhi. Ban pensngau ya kejing halor kejing terwa ban pentrekam ya ka Foreign Contribution Regulation Act. Ubak dhar ulakular ba Gejala kan yai beteng ban yakren bat ka sorkar pedeng ban perkhat ya kejing jong Gejala. We as government, especially under the leadership of Sakral Kesama, we always want to protect our Christianity from the state of Meghalaya, especially and in the country as a whole. And you have seen that even throughout the countries, if any issues faced by the Christian people, they always face our chief minister. So we are very proud to say that. And obviously, especially from the legislature of Meghalaya, especially under the leadership of Sakral Kesama, we are always there to protect our own people, especially when they face this type of issues in the churches or all the Christian people of the state. Usembut Menteri Rangbak Gejala ubak seniau balang dhar henne kesni ulapen bena baka sorkar jela kan sepenken reaction yigi nong de madan ki badi jing de hakikan riang surok highlight mkhra kum shibenta jogejing yale ban pen bha yigi jakaya kichat ki pajba bat bante lakam ya karukom de jing de hakikan riang surong.
uba dhar ula ong bagajing jurip kadang ya syat ban kmi benya ya gajing don chong baro kinong di jingdi kibadon hamot pran bat GS Road haswa ban sedang ya gajing pen kenria shikicaka balabu yaki ula batairu baya kerukom pen kenria anle hakiwat bapher ban pentikna bala pen kenria ya kinong di jingdi shikicaka bakhambiang ha kaba kila ban beteng ya ka kam chongki klem kanu gajing penthot ya kicaka paitba. Even the process is on, and we are yet to finalize maybe in a matter of few weeks for the Laimukra portions. And for the other part of the city, so we are on the process of identification. The GS Road of yes, not from GS Road. We are almost identified, so we are yet to get the exact number how many we have to move, and so therefore be able to know what type of place can accommodate them at the right place. We cannot see once at all, so slowly we'll be carrying all the crowded place. Menteri Katanat Puli Putih uba la kemen rembui ula pen bena ba kemikalia kalala ben kenjo ya umau jam bakrau da gejingkiu arkardan haka performance grading index PGI 2.0 jangka sarkar India na kabenta usnem arajar arpusan arpunriu gajalla kalala ben kentiu ya ka score na sauspa sapupra shaka sanspa arpusan point nyo bat kiuru na kekerdan akanshi 3 shaka akanshi 1 kani kalong kasien kabeningkong ba kemikalia kalakiu na kekerdan kabasyapo du na du balawanra ya kurukom ken katkum ka PGI uba rembui ula ainam ya kani gejing job ya gejing penkala kum ka structured pay framework na kabenta kinong hikai ka school rationalization ka CM impact ka jing penbha ya ki kamra school gajing kentiu ya gajing jing hikai ya kinong hikai karukom penyat katkum ki kor ki bor bamenta bad gajing le ban penbha ya gajing jing hikai. So Meghalaya is the first test improving state in the country under the PGI framework because of the overall increase in the last 4 years. It is 124.09 point, a growth of 31%. The purpose is to determine ourselves where we stand so that we will able to improve every year. So that's why in the last 8 years, we have seen the improvement in score. Education is a journey, is a life journey, and we will work together. We'll try to improve, and we are very happy under the leadership of Honorable Chief Minister that whatever we from education department, whatever I ask, he will always agree. Because we from the day one, we make a point that education is our top priority. Kasni kabaar jang gajing le niam be den klam kabalatib kum kamulong. La rakhe da gajing isyong kun ha kabalawan ra yaki knang blai chungi khanraj bad ya henriu tali ki den klam na ka kamai raj shaya musyang da gajing yat pat ba ka ba isyong shet bha rengkat gajing tem yaki bom ki buri ki reunget kanyam tri kilawan bani shimbanta shirhem rengkat kishnong ka khanraj chilyang raj bad kamai raj ha kani gajing le niam ha kani ka step la stang ni gajing le niam da ka kinyas im aitnar kabala le haringkat kejing don lang jikinong yalam shnong kinthop yaki doloi ki pator ki langdo ki sangot bat ki wasan hadian jeng kejing le niam ka kamai raj kala lum lang ha mingkoi perdi lum perdi yong pia hashwa ban mi ban netkit yaki den klam bat ki knong blai na ki shnong jongki Ini keski mulong, keski kawar, nagi soski leyau yang ketayau bed di kelam, yang garas right juai. Hebat sedang ini step, dah kau ilum lang yang kikur kinjing, hayung belai yang deloi ilka juai, kau perman ia kesui kecor, nei benta wo mi liknya, wo ibhet ibhar ya kesem ina. Kajing ibhet ibhar ya kesem ina, tak kajing pengkentang ya ka. Oman go ko khoi ko bentang ko embor ko nado ne gsi daman go kathau go hap sajer
Mau penem kam kelumar ni utba kelumar kada do poi kesengi yang kejemkut yang keniam be ding kelam. Ka sen raj shalong kala jandep man pen kre ya katamasa be den klam ka ba shisien chisnem ha ka ba ki dukhot kanyam tre ki badon hakeleng ki benta jong ka hima milim kila ya shim benta da gijing shithem ha gijing le nyam u general secretary uba chingan ku par perbot ula pentip ba gijing pen kre ya ki rot kala ya chat man la gajan mir lingba gijing tre lang bat ki long kemi ki rangba ringkat ki samla bat ki khanna ula ong ba ka be den klam kadai ka tamasa jong gajing atli ka ba penslur ya gajing shimbenta jong baro ki riunget kanyam tri da ka ba khot sngo bha ki pat ba ban shimbenta lang uba perbot ula kentu ya baro ban rakhi da gajing sngo ya tli gajing ya buram markaliang bat gajing sngo ngo ya ka kol short ten rai jong gajala da ka ba pen pau ya gajing kermen ba gajing le nyam kan long ka ba yat bet yat renti Pendat negus ni negno chirin si konstroko kumen kami kobha chatsi te gajing pakre ga jongi galong kas jing china jongi ni kirot le ni kitabut kalalong kalaya bet man gajan mit ngilaya kendu ahmi ngilaya stangisna hagabaya simentam de tangkirang ba ndai ki long kbe ki samna ki senda ki khna ro gi asna bat ki bila ban saki ki ne baro ki dang hado ki senteu hado ki ne ki rong baro ki de gi jingisna ya trai lang namar ka beding khlam hi ka de ka beding khlam kamne ka beding khlam ka de ka niam ka chido shiying system ka de ka beding khlam ka de ka niam yong lang le ni ka de sim banta le ni kumangyong da phareng ka community festival Ka Jaintia Coal Owners, Miners, Suppliers and Workers Association kalabu biang ya gijing dawa jongka na ka sarkar ban ai jingbit ban sedang biang ya ka kamti doyong ha East Jaintia Hills ha ka ba u Information Secretary uba overcome kar ula ong ba ka senchuk kampat pensinge ya gijing dawa jongka na do ba u President jengki uba Marshal SB Biam ula sedang ya gijing syatngan ba klembu por uba dekar ula ong baka senjuk kala penlong ya bun ki jingalang bat ke sarkar kata haka arpulai bat arpu kendai terik ujiliu bat haka lai terik unaitung Henry Shamlala ban penbet AA ulama ham balada kimla ban ne AA halor gijing dawa jengki ka JCOMSWA kan sedang ya gijing ki ke bakhamjur daga bakeno baki he sarkar ki kirshan tangi ki katu kat ni kinong penyaj uba dekar ula ong bagi nong khayi doyong barit kimat igijing shat le don bor haba ki persang ban penya ye ki mar jongki nagalin jongi hi jakom chwa ikhlem som thai haga jinga dei bat ka kam jong pai ba ka jinga dei doyong tenga ko ban yethu yepi banado ka singi ba som thai nado ka singi ba sha thangan president bahado mentangi dang ya sha chi sha ban ya trei yagni ka kam ti doyong ban prio ya ka hok jong pai ba urit uria tingi ku ki jakom chwa ngi yeng dei hakamat ka sarkar ban dawa ya ka hok ban plino ya doyong kum baju pli menchwa om tang ye ki het saipan ki ban yo ban trei tang kato katne lada ka sarkar kam sngap ban pli ya doyong min sasim daga sengjam ka wat teng te mentangin ya pai shiki kubor nakathan chatei lamingi La penlong ya gijing leit bu sentiu mentakasi ha bir tiken rajit Impal International Airport na kabenta ki sipai Assam Rifle ki bala sya penyap ha gijing sya thombor kabaken san hagile no ha ukrul ki ofisar rangba ki sipai ya dari bat ki riu pait ba ki la leit ban ai buram khaddu kum shibenta ban penpau ya gijing sngosi jongki ya ki sipai ki bala du no yala gijing im ki nongshong shnong jong gamajuli Assam ki lashim ki lat kilenti bante lakam ya gijing rongno jong ko ya ka khando ha shilenter jong ka wa Brahmaputra u Abani Kumar Peku
ubadai unong syang shnong chong kathan ula ong baki pat ba kia le kat bala ban yatrai lang khnang ban yada yik jaka ki babu jingma khamtam e yik yeng ki sem bat ki kam kamai chakpo अभी तो इधर सारिगोरिया गांव और मोहरसुद गांव के बीच में इधर इरोशन हो रहा है। हम लोग बहुत दिन पहले से डिपार्टमेंट को, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट और ब्रह्मपुत्र बोर्ड डिपार्टमेंट को कंप्लेन किया था इरोशन प्रोटेक्शन के लिए। तो अभी तक वो लोग कोई एक्शन नहीं लिया है। तो हम लोग मिलजुल के इस एरिया का लोग एक साथ होके हम लोग इधर बेम्बो काट के उधर फेंक रहा है, नेचुरली प्रोटेक्शन दे रहा है। डिपार्टमेंट अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है। तो हम लोग खुद निकल के इधर सब एक साथ मिलकर बेम्बो कटिंग करके बेम्बो को इधर नेचुरली प्रोटेक्शन देने का कोशिश कर रहा है। तो बाद में क्या होगा पता नहीं। mentang ini apa syakiku bor na kari Menteri Katanat Agriculture and Farmers Welfare Shivraj Singh Chauhan mentagasi ulapnya ya gejingalang high level banyak kren halor gejingla banwan ninshap ka El Nino ya karep karyang bat gejing shingan chong kimarbam habakren bat kinong pathai kubor hadian gejingalang Chauhan ulaong ba sorkar pedeng kelas dang ya gejing pen kre pen krom nadu ubana yayong menta usnem banyak kon persya ya gejing Ulak daw ba layay kmi banya ya gajing long jing man jing marreb bat kayo kahan lengba ka El Nino monitoring cell ka crop weather watch group ka state control room bat ki nodal officer Chauhan ulapen pau bagajing hap slab hakeleng ki benta jong gajala kala khampenduna ya gajing sir namar bun nagi district ya kendo ya gajing duna slab kabalong ars pa hndeu pho ar shakashis pa hnyo phra hagini ki lai sausngi balalen हम 178 जिलों पर अभी नज़र रखे हुए हैं और ये जिले मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा इत्यादि में हैं। अभी जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है। अब बोनी और तेजी से होगी। पिछले साल इस समय तक 442,80,000 हेक्टेयर में बोनी हुई थी, सोइंग हुई थी, लेकिन कल तक 350,85,000 हेक्टेयर में बोनी हुई है। इसका मतलब 91.95 लाख हेक्टेयर में बुआई अभी कम हुई है। Ka BRICS Women Ministerial Meeting kelas dang mentagasi habul kati palis da kejinga lumlang jigi menteri na ka BRICS banyak kren halor bandon kejinga trailang ka baklan halor ban pen kubor yaki kentai bat ka roi ka par ka bakin thuplang ka menteri jong ka sarkar pedeng ka Anna Purna Devi kala lam khmat ya ka dorbar hakaba an ajing menjur ya ka joint statement ban pentikana biang ya gejing kular jong ka BRICS halor bandon gejinga ringkat kerdan lang gejing long nong yalam ki kentai bat gejing kiu irat ka bakin thuplang and we are grateful that it has been graciously welcomed by all the BRICS members. These are women in governance and leadership, women's financial and digital inclusion, women's entrepreneurship and skill development, women in climate action.
mentangin ya pai shiki kubor na kaperthai Menteri Rang Bakduk Keri Narendra Modi ulalit ban yok chat sya UNESCO World Heritage Jangka Prambanan Temple Kabadan Hayuk Jakarta menta kesini. Hagajing senran lang da u Presiden ka Indonesia u Prabowo Subianto. Lapdiang snobha ya Menteri Rang Bakduk ke India dagi jingrai wa snowtenat na kekenhun tem gamelan bad gejing syat tenrai jangka Yogyakarta. Kabapen i ya giriti dostor beriuspa jong ke Indonesia. Kini ki arngut kinong yalam kila late ru ban pet ya ke temple jong ke spa snem ke bakandai ha kaba umodi ula penong jingdwai ha Shiva temple bad ula yap biet ya gijing ok shrong ha kani ke temple. Ha kejuk kapor kila kemi ban kershan ya gijing penek pensa leng ba gijing ya teklok hap deng kini ki ari. इंडोनेशिया के और भारत के मेरे भाई और बहनों, ये मेरा सद्भाग्य है कहीं न कहीं मुझे शिव जी के साथ जुड़ने का अवसर मिल ही जाता है। मेरा जन्म वड़नगर में हुआ। हाटकेश्वर महादेव एक बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। सोमनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंग में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग जो गुजरात की धरती पर है और जिसकी विकास में भी मेरी सीधी जिम्मेवारी है। चाहे उज्जैन महाकाल का पुनर्निर्माण हो या आज यहां पर आकर के करीब करीब 1000-1200 साल पुराना एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूं। Secretary General Kanato Mark Rutte ula kular ban pentrekam ya gijing menjur ha kabayade bat ke Greenland kabala yakut bat u President ke US u Donald Trump ha Davos ha ubnai ke la Lincoln kabadawa yakiri Kanato kibala menjur ban ai jingada ya ka arting habakren ha gijing lang jang Kanato kabala long ha Ankara u Mark Rutte ula ong ya Trump bakiri jang ka deuba Europe kila penlut ha kurukam ai jingada da kaba ai jingaro ya gijing tmu jang Trump Utram ula khot ya urata kum unno ya lam bakraw ula pen paudu ya kijing bom sngohun bat Kanato da ka bakdo ba ka US kala penlut hadu $1 trillion halor ban ai jingada na ka Russia ya kiri ki ba ai jingashan. We're having the big meeting in a little while, and I'm going to relate my problems. Greenland is a big problem for us, and the other big problem is the fact that when we wanted them, we didn't want them badly, but we did say, if you want to join us, and they all said no. But when they could have, they weren't there for us, and we've been there for them. We spent over $1 trillion over the last short period, $1 trillion, in order to protect these countries from Russia. And has nothing to do with us. We have an ocean, but it's been a long-term thing, and they haven't treated us right. And Mark understands that. Mentang ini apa syaki kubur yang lekai. Ka England kala penrem ya ke India da Shispa Arpusandran ha ka T20 International kabalai ha Trent Bridge hababe ya kathong kabalong Arspa Aran ke India kalala ban kamai tang nyopon riuran na ka Khatway Point South over bat hablut ki weekend u Josh Tong na England ulayo ban penhap South weekend kadba u Jofra Archer ulayo live weekend bat ulayo ya kana player of the match. Kam hashwa ya kani ke India kala job ya gijing kenting pisa bat chiet ban kawang bol ningkong. Ha kani ke kenti ke England kalala ban kamai Arspa iwe bat hap new weekend na ka Arpo over. Ha kaba u Philip Salt ula kamai new run bat Usam Kuran ula kamai Subway run. Katba na India u Prince Yadav bat u Harshit Rana kilayo ban penhap mar ar weekend.
da kan ye gijing job ke England kalalam khmat ya ki santali gijing le kai da ar lanot. That's a quick answer. He bowled consistently above 90 mile an hour, and obviously the ball could go for 6, but the chance of getting a wicket goes high for the reward. And a couple of Tim minta pan ngin ya pej egijing long jing man ka sun beneng hakeleng ki benta jong ka jela. Hatura kajing kreat kalong 8 degree Celsius bat kajing shit kalong 8 degree Celsius. Kajing sngam kahaw-haw kalong prabosaw na kishispa. Kajing hap slap kalong life away millimeter. Habapai pat shanong ba shilong kajing kreat kalong khat khandai degree Celsius bat kajing shit kalong 8 degree Celsius. Kajing sngam kahaw-haw kalong prabosan na kishispa. Kajing hap slap kalong life away millimeter. Kat ba hajawai kajing kreat kalong khat khandai degree Celsius bat kajing shit kalong 8 degree Celsius. Kajing sngam kahaw-haw kalong prapon riu na kishispa. Kajing hap slap kalong 8 khandai millimeter. Kala bandon kajing hap slap kaba malumala bat kajing tiet uperthat hagi babun ki chaka hatura shilong bat jawai. Shwaban poi sha kabakut jong kathup khubor ngin ya pej biang sashisin yakimat bakong san. Mu ka sarkar ban penbha yagi jaka bret jabo katkum kajing start sayan hagi jaka sor ban kentiu ya karu kompen khut yagi jabo. Penbena usembut Menteri Rangba Gejala uba Snia Bhalangdhar baka sarkar kan sepenken reaction yagi nongde madan halaj umkra. Kinjo kamikalia ya umau jam de kajing kiau ar kerdan ha kajing khen katkum ka performance grading index PGI ong menteri katnat puli puthi uba lakmen rembui. Kini benia menteri katnat karep karyang bat Shivraj Singh Chauhan ya kajing kata kajing kala kasin beneng na ka El Nino. Bat lejungo Menteri Rangba Du Kari Narendra Modi ya ka Prambanan Temple kabala itu da ke UNESCO bat President Prabowo. Te paralok katungi la poi sha ka bakut jong ka thuk khubo jingi menta ka janmit hadu bangin de champion bat phi la shai kisngi khublei phi baro.